Kurwasi County ya Nyamira asomo Deputy County Commissioner kurwasi County yo Florence Abunga ni gobona harurege kurege tindi guchese baria bagendrete kwenga marwa ase ksemo ya Nyamira South na ndigatebire buna ebiombe aho nigo byabwatokirwe elyo konya bakegima na kwenekia buna baria bakwenga marwa yo babire bakobekwa byara nigo enekirie buna emerobrio ya bene nigo egendrete kegima ekorabuna yo akorekarire Job mangi no musakito kurwasi County yo ya Nyamira. Amarwa atancheiri na maryogoyogo tindi atancheiri negati amangana airanirie amagenderero maega ase orogongo rwagusi kago kwana nababwatani ao ase county enke ya Nyamira South omokonyi bomo county commissioner Florence Obunga nateba nare no goichana okonene ase ngenje yokomenteka kwa bantu bakwenga amarua atancheiri. Wale ambao wanapika pombe, machiefs wetu wamejaribu sana kuangamiza pombe. Bado tuko na wale ambao wanaendelea kupika pombe. Asate banigo goikira bono abantu bakwenga amarua yo barosirie ebyombe bagotumeka gusibura abasibirwe. Na tumegundua ya kwamba kuna watu wale ambao wanapika pombe wako na groups wamejiunga kwa kamati such that mmoja wao akishikwa amepelekwa kotini, wanachanga pesa, amepigwa fine ya 50,000. Unapata ya kwamba kuna chairman wa hiyo kamati, wanachanga pesa, wanahakikisha ya kwamba huyo mwenzao ametoka. Nagi kelia ebyombe byo asate abanabira niri maega esegyo kurwania ebinywego byo gotindi bitancheiri. That group is an illegal group. Kama unafanya biashara halali hatutakuwa na shida na wewe, lakini wale ambao wanapika pombe haramu bado tutakuwa na shida na wewe kama serikali. Asate abamba chikoira egetambokerio egetindi gochiase bali bakonia na konywa ebinywego ebyo. Tutakushika, tutakupeleka mbele, na kama umeshikwa mara kadhaa ukipelekwa kotini, we will accumulate all those instances umeshikwa na tuhakikisha kwamba umewekwa ndani. Kuna wale ambao wanapigwa fine wanarudi wanaenda kufanya mambo ile sio halali. Kuna wale ambao wanawekwa kwa CSO, wanaambiwa waende wafanye kazi kwa ofisi ya chief. Tunasema hivi, ukipewa CSO lazima ufanye hiyo kazi. So tunaomba wale watu wa kanisa tuzidi kuombea watu wetu, watu waokoke, waone Mungu, kwa sababu pombe hata imelaaniwa kwa Biblia. Kurwasi County Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi.